Eerstens wil ek al die onderwysers en skoolseuns hierso vandag welkom heet. And then a very special welcome to the special ladies here on my right. I hope you enjoy this wonderful day here at Grey, this wonderful red Valentine's Day. I would like to welcome all the beautiful head girls from all of the schools around Bloemfontein and our female staff. Een dag van liefde, lag en hopelik nie te veel hartseer nie. Vandag vier ons nie net romanse nie, maar ook vriendskappe, omgee en die klein oomblikke wat ons harte bly maak. Admitting true love doesn't make you weak or easy, because the people who'd rather hate are bleak and sleazy. Practice true love and strive to be great, and maybe the weight of hate will dissipate. Happy Valentine's Day, yours truly. Die oomblik waarvoor julle almal gewag het, die skoolkapteine met hulle beeldskone vriendinne en die band.